Baga gammaddanii nus baga gammanne oduuf odeeffannoo nus irraa arganne yoonii fi miidiyaa keenya gad dhaabbanne kunoo nuti soggos addunyaan qixxaanne kunoo nuti soggos addunyaan qixxaanne. Baga gammaddanii nus baga gammanne oduuf odeeffannoo nus irraa arganne yoonii fi miidiyaa keenya gad dhaabbanne kunoo nuti soggos addunyaan qixxaanne kunoo nuti soggos addunyaan qixxaanne. Bismillaahi jee hasawa koobane galanni kan keeti yaa Rabbi olaane kunoo har'as dhufe qophii tiyya seene Rabbiin na laaffise kunoo karaa seene mee bakkaan nagahi karatti akka nafne keeysi koo gammachuudhaan gugguutame obboleeyyan kiyyaa nu yaamnaan owwaanne warri qopheeysanii miidiyaa nuuf bane onnee malti miidiyaa jechuudhaan waame guutuu addunyaadhaa asiif achi deeme odeeffannoo dhugaa walitti funaane gammachuu fi gaddaas takkoo irraa nafne gurra keenya naquuf qophaa'onneeni jirtanii isiniin jaabaronneeni yoonii fi miidiyaa keenya gad dhaabbanne kunoo nuti soggos addunyaan qixxaanne kunoo nuti soggos addunyaan qixxaanne. Hawaasa miidhame mul'isa onneeni addunyaa agarsiisa hunda rakkoo isaanii nu bira dhaabbate osoo hin ifatini sagalee tahaa fi numa dhageenyaani hagaarii dalagee jabeessu hojiini cinaa dhaabbachuudha warra miidhamanii keeysa qaxxaamuree biyya tanaasanii qopheeyse nuu fidee osoo hin harkini nyaadhaa jaa hundiini kunoo nun onneeni yoonii fi miidiyaa keenya gad dhaabbanne kunoo nuti soggos addunyaan qixxaanne kunoo nuti soggos addunyaan qixxaanne. Galatoomi jechuun barbaada siinini onnee maltiimiidiyaa warreen qopheeysanii ustaaza Qoqaalii namoonni beeytanii ustaaz Bahar Jamaal qopheeysan geeysanii dhalootaaf fakkeenya dhugaa nuuf taatanii kunoo bakkaan gahee karoora isaanii addunyaa wal gahee manuma taayanii odeeffannoo dhugaa gurra nuun gahanii ganamaaf galgalaa osoo hin ifatini sagalee miidhayduu tan isaasaniini qabatee as bahee kunoo ustaaznini gammadaa hundini obboleeyyan diini yoonii fi miidiyaa keenya gad dhaabbanne kunoo nuti soggos addunyaan qixxaanne kunoo nuti soggos addunyaan qixxaanne. Warri argamtanii eebbatan irratti onnee gajjabeessuuf mudhii hidhattanii onneen isii yaamnaan jalaa owwaattanii warri biyya keessaa biyyan baa jirtanii galatoomaa jechaa jiran onneeni nu bira dhaabbattan waan dandeeysaniin onnee gaddaabuudhaaf mariillee gootanii keessattuu sheekonni biyya nuuf jirtanii yoon dubbachuu baadhee amma qaakeeysanii galata qabdanii wallaahi dhugaanii rabbummaa naa galchuu galata keeysanii waan hin ja'uun qabu hangama kootiini kan dagachuun taane ammas dhugumaani shamarran dargaggoo biyyarraa baane akka gad dhaabbatuuf onneen kun miilaani yaadaa fi qabeenyaan nuuf arjoomanii miilaan gad dhaabanii onneen wajjini galatoomaan ja'an hundumti keeysanii jiraadhaa hundiini fayyaa nagayaanii yoonii fi miidiyaa keenya gad dhaabbanne kunoo nuti soggos addunyaan qixxaanne kunoo nuti soggos addunyaan qixxaanne. Baga gammaddanii nus baga gammanne oduuf odeeffannoo nus irraa arganne yoonii fi miidiyaa keenya gad dhaabbanne kunoo nuti soggos addunyaan qixxaanne kunoo nuti soggos addunyaan qixxaanne. Baga gammaddanii nus baga gammanne
oduu odeeffannoo nu sirraa arganne yoonii fi miidiyaa keenya gadhaabanne kunoo nuti sabgas addunyaa qixxaanne kunoo nuti sabgas addunyaa qixxaanne.